Pamirsa rauh mangkin kewentenan kerajinan perak, pemekas sane wenten ring desa Celuk, Sukawati Gianyar, nampenin pikobet, tur sampun nyansan ketilarin. Ya diastun nanen ngelimbak duwarse siu sangangatus, ulung dase, rauh mangkin popular utas nyane, sampun nyansan reret. Industri kerajinan perak nampenin persaingan saking produk tiosan, inggian saking Indonesia utawi duro negara, kewentenan inucap saning awinang pengarsan keramane majang perak, sampun nyansan ngereret, tur kegentosin perhiasan sanelianan antuk arga sane murah, kanan puniki mejanten, sana majang penglimbakang industri kerajinan perak, utamanya ring widangan Celuk, sani kekantanan pinaka genap pusat kerajinan perak pine ageng ring Bali. Nyansan kawan nyane industri kerajinan perak puniki mejanten mawasana kawan ring baga usaha inucap para yewanane talar ake saning ngelimbakang bisnis tiosan saning awinang Celuk nenten male dados sentral kerajinan perak rawi mangkin Celuk sampun ake kekosekin usaha kuliner mewah toko-toko saning ngadol pabuat tiosan di Suarini Bali TV.